Batla ka shnong mamulu ka paunam na gajingdon ka karkhana sain dobilat. Ka mamulu Chara Cement Limited na MCCL, Henry Hakini kisnam kala tronyo. Mendaki nong shnong kila persyang ban pai khamat syaka kam jungok kai perthei ban kentiu ya kayo ka kot. Henry habanu jor ya ka roy ka par bat gajing ai kam ai jami ki samla ka than. Ka mamulu Chara Cement Limited kadang khamla ban ya gajing jungok kai perthei. Ha gajing ya kran bat usodar ka mamulu uba apen skambor lang karwan lang. Ulay thu bah ka por badang ki imbyang ka MCCL. Kashnong ka ipu iping baha bat kidang yo nong hakawi kaliang kajingwan ka kam jungok kai kadang longshen bat ompat ye ibha ya kajing kieu bat kajing yo nong na kani Henry Kerman bakan wan ra ya kajing kala ka yo ka kot jong kinong shong shnong tat hadu menta kajing betoi ka ba ngiyo na ka tourism kadang long bang ya sedang ya kini kam nomor kan kajing sedang ka jongi ya ka tourism lu kalau hadian kan ngiyo iya kan kajing long jing mam jong ka MCCL ka dan agency Kerman shuru long ini jujur ya sekipur kita kadang yang ya aja negara MCCL bat kajing tak ada benda bagi penyak yang kan terus sebelesi kadang kampun kajing nong hi kajing ifu IPA dong kasih nong tahu hampur hi kadang ya kasiman mereka tak ada benda bagi jang susdang yang kan terus mereka wala kata hi bakadon kalar kebun ha bangin laban kamai landi bangin laban gibriu bat sajian wadah pedang jong kajing du jeng kerban kajungi hadian bagi negara MCCL kala khang kerdem ring idon ke jingkerman ba lembah jadi kilap ngok ka perhai ki bawan benta sya senong jungi beli tak senong jungi lese suara hi berapa we lese kala kalenti kala beli yang ini nak benta bangin jabit yang haka kamai haka ji mo kungki nok sosong jong thani berapa we ta senong mulu ki ngidon ya ka society ka bangi seng hi da ka senong mulu ka ba ki nok kam ru gi ki extra mulu jong senong mulu dan begitu kuat dia buat kita non ini dan nampak senang ini buat kita untuk live post atau buat kita kuat kita bahkan mereka society ini kuat ya kakak MTAG dan kuat mo di penyak yang kita terus sebentar gidon ya kak Highland Camp nanti gidon ya kan kak Hundreds Waterfall kapag kita penyak gidon ya kak restoran itu kapag kita sana ini baru kali penyak ada kan society yang senang begini kijingan apa kau kiwan hina kak yang dongka soka di ngidak sedap pumtai di gidon dulu ya kan ika kerem mamlu ka bangi ate para khojmo ya kan ika mamlu kef di kandiru ka di ka wei ka bala kalar kamai ka khram ka tajumi di sudan ka jingkerman ni ba bagi jingdan jumi di kiai nginang laman pen ki susu ya ka kam chung kai partai hana po sudan jumi kanang ba ngin laj na kinu du ki jing ka ka jingal di jumi bagi sedang di panawat ngumta labar la ngila ina ni bangin biang ya kajing .com na benda ka tourism apa ka sinong ka tha ko jung ni kan long hi kumbala pha bu jeli de da ka ni ka tourism aga jing sngo ka jong ai so da na sngo ki ai bor kho ki de ki jing penyai ki jong play de bo le ko mengle keren na sa khamat ni sngo ka jing don jong industrial kala polio duduk kata-kata ya sinong ka tha ko jung ni bo kajing ko kajing khia kam biang shu kisni kisnem ki jahat hati ki por bagi empat don ai lese kalau kajing turku dah dia na tu daya kisni kisnem hati ni ai kajing ai ki bubuan di bagi kedua lembar kan ka tu ribo lembar bakam biang shu ai baru te ngisngau ba ublei ino abo ini utip mo umo te lembar kajing khang jong ada sel lo lembar pate wala pate ka gamban ka jong play ya ka play la tino da ka wei pat ka kamu ko bayu imtai ka de ka tourism ni ka pa ni ba long galan ta na ka ta jong ni